One student katak ita la bele kontrola emani ibung no lefong negativo sira. Ita so bele kontrola det ita ni andrasik. Maroma ka karaktebes atu ita ne medita nini lefong kalei mak lorong hokalang laos medita emani lefong at no komentario negativo sira mak lorong hokalang fali. Ya Salmo 1 versículo 2 no 3 maroma ni lefong hatete ma ita no ne. Mai be nia contenti iha nai ni lei. No ia nai ni lei, nia medita lorong kalang. Ema nesang ne versículo 3 descreve, nia nesang ai hung nebe kuda ia mota nining, nebe fofuang tuir ninia tempu, no ninia tahang la nam laik. Ia botutu nebe nia halo, nia iha susesu. Bahira ita medita maromak ni lefang lorong kalang, ita sehetang forsa, ita ni esperanza sai moris litang, ita nia fiar sai forte, no ita sena fating fofuan diak maske ia tempu susar nelet. May bese ita no bebek eman ni lefong at no negatibo lorong kalang, ita ni forsa sai fraku, lakong esperanza, ita ni fuang sena kono hotau, duvida, no labrani atu hakat boing. Ronane, ita nunca bele atu kontrola eman ni ibung, atu kulia lefong at sirama ita, tama dalam rumah ema ya ibung, may bela ya fuang. Ita so bela kontrolet ita ni larang atu labela hetang kanek, ita ni hanoing atu labela hanoing barak, no ita ni moris, atulah hetang kontrolu usilia fuang sirane. Tambah nemak ya Ecclesiastes 7 versículo 21 bandu ita atu lalika rai ya oni larang lefong hotu nebe ema kwalia ketahalo be orono oni atang fo malisam bao ka kwalia at bao. Lalika husik emane komentaru at no lefong negativo sira kontrola ita ni dalang moris husik det maramak ni lefong orenta ita ni hanoing ameting ita ni larang no dirizi ita badalang nebe los no produktivo.